Ni ruto cyane ku ikarita y'isi ariko ruravuga ijwi rigakomanga mu mpande enye zose z'isi, aho rubera akaga kandi ruvugisha ibikorwa gusa. Ni u Rwanda rw'Abanyarwanda ruyobowe n'intore zurusha intambwe Perezida Paul Kagame warukuye mu mwijima akaruhindura ahatemba amata n'ubuki uyu munsi. Ku mugabane wa Afurika ugizwe n'ibihugu 54 iyo havuzwe ubuyobozi bwiza humvikana u Rwanda, havugwa isuku igisubizo kikaba umujyi wa Kigali wo mu Rwanda, havugwa umutekano buri wese akaba azi neza ko igisubizo ari urwa Gasabo, havugwa iterambere ku muvuduko usumbuye ibindi bihugu byose kuri uyu mugabane, ibisubizo byose bigahuriza ku gihugu kiyubatse giturutse mu icuraburindi, none uyu munsi nyuma y'imyaka irenga 30 kikaba kiri kugasongera mu byiza byose wavuga byo kuri uyu mugabane wa Afurika. Niba utekereza ko u Rwanda ari igihugu giciriritse cyangwa ari agahugu gato gutyo gusa karaho, ngiye kukwereka ko wishutse cyane, uko muri iki kiganiro hakubiyemo ibintu birenga 15 u Rwanda rwakoze aricyo gihugu cya mbere kibikoze ku mugabane wa Afurika cyangwa mu isi yose ibihugu birenga 190. Ni ibintu u Rwanda rwakoze ibindi bihugu bigafata agakaramu n'impapuro bikigira ku Rwanda, bikiga kuba nk'u Rwanda ngo bikunde bitere ikirenge mu cy'u Rwanda. Uko ari 15 byose binatondetse ku buryo biragenda birushaho kugutungura, kuko hari byinshi biba mu Rwanda cyangwa u Rwanda rukora aricyo gihugu cya mbere cyabivumbuye ku isi cyangwa cyabikoze mbere y'ibindi bihugu ku mugabane wa Afurika. Ariko niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Abana ibihumbi 385 nibo bavuka buri munsi, ubwo umwaka ujya kurangira havutse abana miliyoni 140. Muri aba bose nta wawurimo, atari uko utabishaka ahubwo ku mpamvu zitandukanye nawe utikururiye, kandi guheka nawe byakubera. Gusa nkufitiye inkuru nziza, nawe ubu wakwiyongera kuri benshi bari barabuze urubyaro ariko ubu bikaba byarakunze babikisha ubuvuzi bakuye mu kigo Ireme ry'ibimera, ahari Furaha ya Familia ifasha abagize ibibazo byo kubura urubyaro kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 15 biturutse ku mpamvu zitandukanye muganga banza kumenya. Ku bagabo bagira ingorane mu mabanga y'abashakanye, kugira intanganye kandi zibihuha zacitse amazi, ariko kandi ibibazo bya infection ku bagabo n'abagore byose biravugwa kandi neza, ibyerekeye imihango byose birakira, ngaho utandukana n'ibibazo by'umugongo udakira, kuribwa mu kiziba cy'inda n'ibindi. Sezera ibibazo by'inzoka ya amibe yageze ku cyiciro cya 3 igutera kurwara hemorrhoid yewe n'izindi nzoka zose zo mu nda. Kureka ibiyobyabwenge byarananiranye, humura turagufasha kureka ibyakubase byose mu gihe gito, biba inzoga cyangwa itabi ry'ubwoko bwose. Uraduhamagara cyangwa utwandikire kuri 078 40 36 17 cyangwa 078 76 044 2. Uretse ko wanadusanga kuri 072 70 36 174. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere kandi cyonyine cyubatse inzibutso za jenoside zikemerwa n'umuryango mpuzamahanga wa UNESCO, zikemerwa ku isi hose nk'ibirango bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Izi akaba ari inzibutso zifatwa nk'umurage w'isi ucungirwa umutekano mu buryo bwuzuye kandi zikitabwaho n'isi yose muri rusange, kuko ari ibirango by'amateka bifasha mu kwibuka no gucyubahira inzirakarengane zaguye muri jenoside yakorewe abatutsi, zigafasha mu kwigisha urubyiruko ndetse no gutegura ahazaza bitagarukira gusa mu Rwanda ahubwo ku isi hose bakigira ku byabaye mu Rwanda mu 1994. Ubyumve neza ko hirya no hino ku mugabane wa Afurika mu bihugu birimo nka Namibia usanga naho bavuga ko hagati yo mu myaka yo mu 1904 n'1908
Abadage babakolonizaga icyo gihe ngo bishe ibinyacumi by'ibihumbi byinshi by'abantu bo mu bwoko bwa Herero na Nama, ndetse no ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka bibutse izo nzirakarengane zishwe n'abazungu, banafite inzibutso zigiye zitandukanye zubatse mu gihugu kimwe nk'u Rwanda. Ariko kugeza n'ubu bo umuryango wa UNESCO nturabaha ibyangombwa byemeza ko izo nzibutso zaba ari ibirango by'amateka. Ariko siho gusa kuri uyu mugabane wa Afurika aho abaturage bagiye bicwa hagendewe ku bwoko bakomokamo, byagiye bigaragara mu bindi bihugu birimo nka Zimbabwe na Somalia, ariko bikaba bigeze ubu bitaremezwa ko iyo yaba ari jenoside yaba yarabaye, mu gihe u Rwanda rwo rufite inzibutso za jenoside zigera kuri enye zemewe na UNESCO, zirimo urwibutso rwa Gisozi ruherereye mu mujyi wa Kigali, uruherereye Murambi aho hakaba mu majyepfo y'u Rwanda, urwibutso rwa Nyamata, Bugesera n'urwibutso rwa Bisesero i Karongi. Ikindi kandi u Rwanda nicyo gihugu cya mbere muri Afurika hose cyatangije uburyo bwo kubika amakuru yose y'ubutaka bw'igihugu mu buryo bw'ikoranabuhanga, National Digital Land Registry. Dore uko byagenze. Hagati yo mu 2009 kugeza mu 2013 u Rwanda rwatangije gahunda yo gukora amakarita y'ubutaka n'imipaka yabwo no kwandikisha amasambu y'abantu ku giti cyabo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iki gihe handitswe ibice by'ubutaka bigera kuri miliyoni 10 byanditswe ku mazina y'abantu bari hagati ya miliyoni 8 na miliyoni 9, ibyitwa Land Tenure Regularization. Ubyumve neza ko u Rwanda rwakoresheje system y'ikoranabuhanga yitwa LAIS, Land Administration Information System, ibika amakuru yose y'ubutaka bw'abantu ku giti cyabo kuva ku ngano yabwo n'imbibi zabwo kugeza ku mazina ya ba nyirabwo n'uburenganzira bwose babufiteho. Ibi byose bikabikwa mu buryo bw'ikoranabuhanga aho gukoresha inyandiko zisanzwe zashyirwaga ku mpapuro, kuko rimwe na rimwe impapuro zatumaga habaho uburiganya bugiye butandukanye. Kandi ubu buryo bwo bufite umutekano kuruta icyangombwa cy'ubutaka kiri ku rupapuro rusanzwe rushobora kwangirika cyangwa gutakara, kuko iki cyemezo cyo iyo ugikeneye unyarukira ku rubuga rw'Irembo ukagikuraho bitagusabye no kuva iwawe, ndetse iki cyemezo kibitse gutya cyemerera nyiracyo kugikoresha mu buryo bimworoheye cyane nko kuri banki cyangwa mu rukiko. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere muri Afurika yose gifite brand nini cyane y'ubukerarugendo ya Visit Rwanda, imenyerewe cyane mu gutera inkunga amakipe agiye atandukanye ariko akomeye cyane mu isi yose ya siporo, harimo iziconga ruhago nka Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern Munich na Atletico Madrid, wongeyeho Los Angeles Clippers ikina basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri shampiyona NBA, ndetse na Los Angeles Rams ikina umukino wa American Football ikina NFL. Kuri iyi ngingo u Rwanda nirwo rwa mbere rwateye intambwe yo kwamamariza mu makipe nk'aya akomeye kandi menshi akinira mu bihugu biteye imbere mu isi y'imikino ku mugabane w'Iburayi na Amerika, mu gihe izindi brand z'ubukerarugendo zo ku mugabane wa Afurika ahenshi usanga zamamariza mu bikorwa by'imurikagurisha cyangwa ibindi birori bigiye bitandukanye, ariko ntawe wari wagatinyutsa amakipe nk'ay'i Burayi ngo yambare ibirango byabo by'ubukerarugendo ku myambaro bakinana. Mu kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi 2019 u Rwanda rufatanyije na kompanyi y'Abongereza yitwa OneWeb bazamuye mu kirere satelite yiswe icyerekezo, izamurwa hejuru mu kirere cy'u Rwanda mu nzira y'ibigendajuru yegereye ubutaka izwi nka low earth orbit, satelite yo gutanga internet mu bice by'ibyaro iyo kure hatagera ibikorwa remezo bifasha mu gusakaza internet mu baturage. Nicyo gihugu cya mbere muri Afurika yose cyari kizamuye satelite nk'iyi igamije gutanga internet by'umwihariko ku bigo by'amashuri byo mu byaro. Abanyeshuri babashije kuba bakoresha noneho internet biboroheye, bakabasha kuba bakora ubushakashatsi bwabo bwihariye research no kugera ku bitabo biboroheye hifashishijwe ikoranabuhanga, bitandukanye n'izindi satelite zisanzwe zo ku mugabane wa Afurika, kuko izindi zagiye zizamurwa nizo gukora imirimo ya gisirikare cyangwa ubushakashatsi, mu gihe y'u Rwanda rwo ari nk'ikiraro gihuza ibyaro n'imijyi twese tugahurira kuri internet kandi yihuta. Kuva mu 1998 u Rwanda nicyo gihugu cyonyine kuri uyu mugabane wa Afurika kigira gahunda ya leta y'uwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi wahariwe isuku mu gihugu hose, ibyitwa umuganda ukorwa n'abari hagati y'imyaka 18 na 35 bakorera ibikorwa by'amasuku hirya no hino mu gihugu, cyane cyane mu mihanda, imigezi, ahantu hahurira abantu benshi, kwita ku nyubako zigiye zitandukanye zirimo ibigo by'amashuri cyangwa amavuriro, hagaterwa ibiti, hagakorwa imiyoboro y'amazi ndetse no guca amatrasi mu kurinda ibiza bigiye bitandukanye. Nicyo gihugu cya mbere cyabikoze mbere kuri uyu mugabane wose wa Afurika, ibindi bihugu bitangira kukigiraho, aho bimwe na bimwe uyu munsi nabyo byaremye gahunda zijya gusa nk'iy'umuganda nazo zigamije isuku mu gihugu hose, kuko ibihugu byinshi birimo nka Uganda nayo yashyiraho umunsi umwe mu mwaka wahariwe ibikorwa nk'ibi by'isuku. Kenya ndetse na Afurika y'Epfo yahise ishyiraho gahunda nk'iyi bise Clean Up South Africa.
Rwose ubyumve neza ko n'ahandi mu isi bagira gahunda nk'ingiyi y'isuku ya buri kwezi nk'u Rwanda, isibye gusa mu Buyapani, ariko ho biba mu mijyi imwe n'imwe, si igihugu cyose. Niyo mpamvu kuri iyi ngingo u Rwanda ruhagararira ibindi bihugu ku isi hose. Ese wari uzi ko u Rwanda aricyo gihugu cya mbere muri Afurika cyatangije gahunda yo kwigisha coding nka computer programming mu bigo by'amashuri, aho abanyeshuri biga gukora software, application agiye atandukanye za website n'ibindi byinshi by'isi ya none igezweho. Ibi byatangiye mu 2019 ubwo hatangizwaga amashuri arimo coding, cyber security na software development. Icyo gihe byatangiriye ku banyeshuri 60 gusa. Bigeze mu 2021 coding ishyirwa muri curriculum y'amasomo y'abanyeshuri ba secondaire mu gufasha urubyiruko rw'u Rwanda kugira ubumenyi bwihariye mu gukoresha ikoranabuhanga ndetse no kurema ibintu bishya bifashishije iryo koranabuhanga, ndetse no kugira ubumenyi buhagije ku bwenge buhimbano artificial intelligence AI irimo no kwigarurira ahazaza ha muntu, ku buryo mu 2030 u Rwanda ruzaba ruhagarariye ibindi bihugu byose bya Afurika mu ikoranabuhanga ryose ribaho nirizaba ryarakozwe muri icyo gihe. Ubyumve neza ko mu 2016 u Rwanda rwahindutse igihugu cya mbere ku isi hose mu gukoresha drone mu gutwara ibikoresho by'ubuvuzi nk'imiti n'amaraso ku mavuriro y'iyo mu byaro, ahari imisozi miremire n'imihanda mibi cyane, ku buryo kuhagera hifashishwa inzira z'ubutaka bigoye cyane kuri rwa rwego rw'uko binashobotse byatwara amasaha menshi cyane. Ariko ku bufatanye na kompanyi y'Abanyamerika Zipline, u Rwanda rwahindutse urwa mbere mu gukemura iki kibazo, rukoresha drone ntoya cyane zitwara amaraso n'imiti bikamanuka mu kirere biri mu gaparachute gato cyane gafasha mu gutuma bimanuka gake gake bikagera ku butaka bitangiritse, aho drone imwe gusa iba ifite ubushobozi bwo gukora ingendo ziri hagati y'150 n'170 mu munsi umwe gusa, kandi izi drone zikabikora vuba byihuse kuruta na mbere. Ibi byatumye ibindi bihugu byo mu isi byongera kwicara biriga byigira ku Rwanda, nabyo bihita bitangiza ubu buryo bw'amadrone mu bihugu byabo mu kwihutisha ubufasha bw'ubuvuzi nk'imiti n'amaraso ku mavuriro ategereye imijyi. Kuko mu mwaka wa 2019 Ghana yahise itera ikirenge mu cy'u Rwanda, Tanzania irakurikira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bimwe na bimwe batangira gukoresha izi drone nk'u Rwanda, Abayapani barakurikira n'ibindi bihugu bya Afurika nka Nigeria na Kenya. None uyu munsi ibihugu byinshi bya Aziya bikoresha drone mu kwihutisha ubuvuzi, byose biturutse ku kuba u Rwanda arirwo rwabikoresheje mbere maze bikabyara umusaruro ufatika. Kuri iyi ngingo u Rwanda rwihariye undi mwanya rw'uko aricyo gihugu cya mbere cyonyine kuri uyu mugabane wa Afurika cyashyizeho inzira mu kirere zahariwe drone gusa, ku buryo nta zindi ndege cyangwa ikindi kintu cyemerewe kugenda muri izo nzira isibye gusa drone. Mbega ni nka highway iri mu kirere. Kambigusobanuye gutya nimba bikugoye kubyumva. Ziriya drone zitwara amaraso mu bice by'ibyaro, nta muntu uri kuziyobora, z'ubwazo ziba zigenzura mu buryo bw'ikora automatically. Isibye guhagurutswa gusa, ariko ubundi zifite inzira zihariye zinyuramo buri gihe mu kirere. Ni nk'umurongo umwe buri gihe zinyuramo, ku buryo zitakwibeshya na santimetero imwe gusa. Nawe nushaka uzabigenzure ucunga aho inyura, niba hateganye wenda n'ipoto cyangwa ikindi kintu runaka. Nejo bundi n'umwaka utaha niho zizakomeza kunyura, kuko niyo nzira nyine ubwo yagenwe inyurwamo n'izo drone, itemerewe kunyurwamo n'ikindi kintu. U Rwanda mu 2018 rwahindutse igihugu cya mbere ku mugabane wose wa Afurika mu gukora telefone zimwe nziza zigezweho za smartphone, byose bigakorerwamo imbere mu gihugu. Izi ni telefone za Murafone zikorwa guhera hasi kugera ku iteranywa ryazo, byose bikabera mu Rwanda. Ni uruganda rwa Murafone ruherereye mu cyanya cy'inganda mu mujyi wa Kigali, rwashoyemo agera kuri miliyoni 24 z'amadolari y'Abanyamerika, rukaba rufite ubushobozi bwo gukora telefone 200 mu munsi umwe gusa, rukagira abakozi 200 biganjemo igitsina gore, naho 90% kw'aba bakozi ni ababyigiye. Uru ruganda rukora telefone zirimo Mara X na Mara Z, aho Mara X ibikoranye processor ya MediaTek MT6739, RAM ya gigabyte imwe, ububiko bwa gigabyte 16, ikirahure cyerekana amashusho ku kigero cya HD ku rwego rwa 5.5 HD+ 720 by 1440 resolutions, ikagira kamera y'inyuma ya megapixel 13 naho iy'imbere ikagira megapixel 15, batiri yayo ikagira miliampe ya 3500, ikagira operating system ya Android version y'8 n'igice kimwe, naho iyo telefone yose yagera ku isoko ikaba ihagaze 120 n'amafaranga 250 y'u Rwanda. Ni mu gihe indi telefone uruganda rukora ari Mara Z igira processor ya Qualcomm Snapdragon 435, RAM ya gigabyte 3, ububiko bwa gigabyte 32, ikirahure cyerekana amashusho ya HD ku rwego rwa 5.7 Full HD+ by 2160 resolution,
ikagira kamera y'imbere ya megapixel 13 n'iy'inyuma bikabuko, ikagira battery ya miliampe ya 375, operating system ya Android Vision y'8 n'igice kimwe. Iyo rero yagira ku isoko ikaba ihagaze 175 n'amafaranga 750 y'u Rwanda. Aha isibye kuba u Rwanda rwo rwonyine rwabikoze kuri umugabane wa Afurika, nta kindi gihugu kiragerageza kwigana u Rwanda, isibye ko mu bihugu byo muri Afurika birimo nka Afurika y'Epfo na Misiri ubu usanga inganda zo mu Buhinde n'Ubushinwa zihateranyiriza fone zabo, ariko siho zikorerwa kuva hasi nko mu Rwanda. Nta minsi irashira u Rwanda ruhindutse igihugu cya mbere muri Afurika cyakoze amateka akomeye yo kwakira shampiyona y'isi y'amagare yabereye mu mujyi wa Kigali, ikitabirwa n'ibyamamare mu mukino w'amagare nka Pogacar, abakinnyi barenga 900 bo mu bihugu bisaga 110 hirya no hino ku isi hose, bose bakitabiriye shampiyona y'isi y'amagare yabereyemo ibidasanzwe, aho aya marushanwa yarebwaga n'isi yose ku mateleviziyo arenga 190 yo mu bihugu bigiye bitandukanye. Kuva yatangizwa mu 1921 bwari bwo bwa mbere amagare agejejwe ku mugabane wa Afurika. Abantu bose bibwira ko bidashoboka ko yabera inaha, none byarangiye banahashimye cyane. None uyu munsi hari icyizere cy'uko mu myaka mike iri imbere iri rushanwa rizongera rikakirirwa inaha ku mugabane wa Afurika, kuko u Rwanda rwaserukiye neza Afurika yose, rwerekana ishusho ya Afurika itari isanzwe mu itangazamakuru ry'abazungu. Ikindi kandi buri u Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyabimbura ibindi byose ku mugabane wa Afurika mu gushyira hanze umushinga wo kubaka umujyi ugezweho wa Smart City, ubwo bashyiraga hanze igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali Innovation City ahazwi nko muri Vision City. None nyuma y'uko u Rwanda rwabikoze, ibindi bihugu byinshi bya Afurika bigendeye kuri rwo nabyo byahise bitangiza imishinga nk'iyo kubaka imijyi imeze nka Paradiso iteye imbere mu ikoranabuhanga, guhera ku myubakire yo hasi kugeza ku mibereho y'abagomba kuzatura muri iyo mijyi. Ako ngako nako kabike mutundi nakubwiye mu kanya ku Rwanda rwo rwabanje abandi bagakurikira. Ku mugabane wa Afurika abaturage bashobora kurwara indwara yose bakigurira imiti ku giti cyabo, abo barenze kuba ari imbarwa gusa. Aho u Rwanda nirwo rwabaye urwa mbere mu gukemura iki kibazo, bashyiraho gahunda ya mutuelle de santé, aho abenegihugu bishyura amafaranga make cyane buri mwaka akiteranya akaba menshi, maze kuko bose n'ubundi batazarwarira rimwe, bigafasha uwarwaye guhita abona ubuvuzi bwari buhenze atari kwigondera. Ariko kuko yishyuye make nawe ukishyura make, nanjye ngateranya hayanjye, bigatuma ahita ahabwa imiti atari kwigondera. Ibihugu byinshi ku mugabane wa Afurika byahise byongera bifata agakaramu byongera kwigira ku Rwanda. Ubyumve neza ko gahunda ya mutuelle de santé yatangiye mu Rwanda mu myaka yo mu 1990, naho Ghana ihita yigana u Rwanda mu 2003, Senegal bibuko, Kenya irakurikira, Burkina Faso, Tanzania, Mali na Ethiopia biromeka. Ariko usanga iyi gahunda ibamo abaturage bake cyane muri ibyo bihugu, mu gihe u Rwanda rw'abaturage barenga 90% bose bakoresha mutuelle de santé. Iba handi honyine biboneka mu isi ni muri Thailand gusa, muri gahunda yabo bise UCS, Universal Coverage Scheme. Gusa ho abaturage bishyurirwa na leta kuko iyakata mu misoro n'ubundi bayabakuyemo. Mu Rwanda itegeko nomero 57 akarongo kaberamye 2008 ryo ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 ho mu 2008 ryategetse ihagarikwa ryo gukora, gupfunyika, gutwara cyangwa gucururiza ikintu runaka mu masashi. Nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika cyaciye amasashi mu buryo bwose yakoreshwamo. Gusa nubwo byabaye muri uwo mwaka wa 2028 byari byarahereye mu 2004, leta iburira abaturage ibabuza gukoresha amasashi kuko yangiza ibidukikije. Amasashi yahise abibicibwa, ibi byanatumye imyanda igabanuka mu mijyi igiye itandukanye y'u Rwanda. None uyu munsi u Rwanda ni kimwe mu bihugu bijejeta isuku kurenza ibindi byose ku mugabane wa Afurika, binatuma ibindi bihugu byarongeye kwicara bikiga bikarebera ku Rwanda, nka Tanzania, Kenya na Morocco nabyo byahise bica ikoreshwa ryose ry'amasashi mu bihugu. U Rwanda kugeza ubu nicyo gihugu cya mbere ku isi hose mu kugira umubare munini w'abagore mu nteko ishinga amategeko, kuko abadepite 80 rufite 49 n'abagore, abagabo bakaba 31, bituma ikigero cy'abagore cyarageze kuri 63 n'ibice 75 ku isi hose. Aho u Rwanda rukurikirwa na Cuba ifite abagore 232 mu badepite 470 ifite, kikaba ari ikigereranyo cya 55 n'ibice 7%, nayo igakurikirwa na Karagua iri ku kigero cya 53 n'ibice 8%. Ibindi byose bigakurikira bikigira ku Rwanda. U Rwanda ku bufatanye na kompanyi itumanaho y'Abanyakoreya Korea Telecom KT Corporation batangiye gushyira ku mugaragaro internet ya 4G bwa mbere mu Rwanda guhera mu 2014, ibyatumye u Rwanda ruhinduka igihugu cya mbere kuri uyu mugabane wose mu gukoresha internet nk'ingi y'inyarutsi y'ikiragano cya 4 4th generation.
bigera mu 2018 abagera kuri 96% ko abanyarwanda bose bakoresha interinete ya 4G igendera ku muvuduko wa megabyte 10 kuri 50 kuri buri segonda. Binagira u Rwanda kimwe mu bihugu bifite interinete y'inyarutse cyane uyu munsi ku bakoresha ibikoresho bigezweho byakira. Gusa ariko si ibi gusa u Rwanda rwagiye rubanza gukora maze isi yose igakurikira. Hari n'ibyo twashyize mu biganiro byacu bizakurikira iki. Ariyo mpamvu nimba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.